non-MSC election ahut sita ako dotu jilan. Andi ko puloy kung isindanan ko la si ilitu mathan inon. Kupusang si iklan ng puma. Itu mo menit tum non anta chini ne det momlo. Urunodoy isonlam urunodoy le anana non mangke kapre anda ijat kat. Urunodoy ke government a program lo a scheme lo. Urunodoy penopot rat atumhan ke rabji kulo government ng githi. Amahal a government bangke ke rana bangke a government solai bangke BJP pinam. BJP itu mangke lagi RSS si ka solai RSS ke itu tribe itu ampan lapen Mongolian ake itu ampan ke munit u hok he lagi Manusmriti long si tok dak lo lapen ke Bhagavad Gita long tok lo Apot bubadi ipu authority atau dalam Arjuna ini. Kopi authority lah. Appointed authority itu. Magistrate abinong ke halamang suhul. Magistrate atau dalam Arjuna itu. Magistrate lah penhada ke jatuh. Roman emperor nangkit toy a magistrate atau dalam Arjuna itu abang jada itu. Aku jom si elected atau empat wasante haladak Bible long elected atau pupik elected pada pupik appointed posibu or appointed authority atau kita non ke ini tumas reverend lapen palok atau poisa ke chudun kang tumama la elected dum hanta appointed posibu turang lo aman la elected atum alam Arjuna itu halada elected atum alam Arjuna te nang karjong da jokjik bisa dalam siddhat nungi dam lo te nang tuliram alam Arjuna te palok dan nang karjong jokjuni bi alam mangen nang ke do tu nang palok da nang karjong jokjuni tuliram alam Arjuna ina aru tuliran malam Arjuna te nang pa nang bisagi nang mihran malam nang pejangi tuliran malam Arjuna te kuya non alam ke do bangke lasi ajaha katum pulo la solam discuss tali pulo amat charcha leader tum discuss ha hede lo non jingki da hede lo lam ke than hede lo ada kasi tano te li rock ko binong eta tu li rama phanma kopia banga phanman la elected banga phanma appointed banga phanma da basalan li rock bon ge li rock lo te hana poisa longbo ma banga long li det bon ge ka pheri aman non lam da si kiai he la su la sihala goman ni to ampat Teng parpana long Yesus Kristo ke dunang yatai anok sabirong. Hala so monito man bacikrang asorla. Ha nilib na tu bacikrang asor. Nilib duar bagori lo bedila. Duar bagori bedi kalang duar bagori asor. Hala tu man bisar hai hino. Itu ma palok dikon dum reverend tu. Indu da reverend mangke RSS ke ni kusika prosar no ala bange nili da do kok la sorni don ta do alang li ta do nili ta do example ke endam ke alang ki thanya kapre example ke endam ke RSS ke ni pa ci ton te pin lu alang li ke thana la ta pen RSS ni pa alang ji ton te pin muthe hala RSS ni bukan inti kang tung ala radang do judun etlu labu ya alam mangi mamon cerai dun etlu lama alang ni kai ke pudam le ko hello RSS tum henu upusi li tum ni pu seta batai sini li gari henu dak lo to waralo ambo matha sun ulo aman inu mani nang ang lulo rama men nang rab dun de tayar si
inghang dak na ne pilunero ko aman ang tono ne aman arjulo nang manok ni ga resera chief ante yo ni alang ni pantang na sini ni alang ni dan ni pantang na nang sini ni seta bangan nang rabun ne lapot si RSS kadovi ni kahit nukali aja atu memepik punya kepan alam mangi la si along tan bom lo hala swaba reverend an badai alang ni so si along tan bom an ke no ni tuma tha hala sing pol kan ingi ko pio pot lo non dang nang li tumang bom setan ni nang kok lo bai bel lam seta atima la pen nok si along irong ni tu amon dolia tu ke resolution dak endo efficiency tu pe wang long nang ni BJP tu ani chi hagi ko an modi resolution dak endo la puyo alam mangi hadak appointed usipu la pen elected poli elected lo te appointment ke baru elected lo pot hala elected tom phansi alam troy nang lipula non ki chuhan election nang lili lo hala sur ke elected takali hala tom ande ko pulo la tom man kumara phanu ka elected nang ligente kila reverend palo ka tom tang dun prong nai ma ka elected dia pa ka elected dia pan akahin no modi inge elected long nang ni ko alang itum ninje hai Nelicity pilo, palok domhat, referendum hat, moderator domhat, nang tu girja hem, mass prayer, hai nanji, BJP lepen RSS ke anti-Christ domhat, destroy nangi pura arnam ardom hai nangi puni lipu, aman indut arnam ardom hai ede, teglong lubo Christian du, ardom hai bangai. Dak bote, dak bangnya ardom hai, dak ikaw bangnya lakuan kalilang, daw bangnya, daw bangnya kalason kalilang. La kita dakkan nang try ulo, halau so girja yang mabana bang, nang repair pijet hipulo. Ama ayah tu ngecot pro lo ni garong, kontrak kemana magalong nun popo bang. Ante non ahok matata. Tulirama pankroy krite nangkar jong jok ni de kuma. To save your soul, mesti ada kata lu. Save your soul, ada kata. Tuliram body. Ba umur sing tisu body ba mo Himanto Biswa Sarma body ba Narendra Modi body. Alang itu pankroy krite itu ma akar jong jok ni de kuma. Citan hai non Christian Allah salam appointed and John C appointed bang sige popor John C elected pula tante akka hinubang tu amar pape hai de poisa chuling si vote pidam ande lega arnam do thik luma arnam do poisa churun dham dhum vote pidam no puto arnam ke toil mande kali ke dila jo he sita kali Anti itum palok referendum pilo ke claim nanti. Itum ke claim nanti ke abinong ke referendum palok atau mangke. Nang vote si ke pilam ji, arleng ke thi inor pandang ape manji. Itum mo pandang ape rule ji. Ante nang vote di piaban, nang mesen pen, mata pe mi alam ardong pen mesi nang vote pidam nanti pili punangi. La kahin nodoh man pili deh pili punangi. Thanangi BJP lepen RSS ke anti-Christ lo dei la tom hangi pinangi puni punangi ma pina pita me ma dak Christian da du ko nang than tha nang thak kun tha Christian da du nang thak kun tha anti-Christ da tom han destroy nai pu itum arnam ardom hai ma hai nai bodi aseke thepen ardom hai nai bodi nili tum na hai ni abange Seta itu apalok di kon atum referendum hai he non. Atema alang itu anti-Christ apar kiko Yesus Kristo apar de anti-Christ masih apere itu lo. Kopi bola apere. Sengsor nang pipet na, bubadi itum sungkrum na bubadi.
Ali resum krung hutala Yesus Kristus ke nang lundor pemante. Manang tumatama. Yesus Kristus ke karjong kangkir dan nang lundor di putang nang tumatama. Kali bodi nang tung ekroy ke Yesus Kristus tame ke koi karjong kangkir dengan nang lundor li bodi nang rabdung jadi bodi. Ante pia pun kapiria kam gitu. Non la sonsi itum ke plan. Ante itum populo itum PHS itum claim nahi. Neli kamat hake itum yud. Alam gang ignek tu memelo. Palok referendum mang ningi tu hai he. Non PHS political tu mang siga ningi tu hai. Di. Hala tum siga hai mucho nangi. Non tum siga ningi hai. Kopia podo. Di pu Bible study hai he. Mangi Roman chapter 13 no puta hai hi aman nilitum sika study no nilitum se tong ko nitum study titi la bange nitum chini ko nat tung la ko pia ko si Roman ke koi Saint Paul ko pia ko si ninje halabang so hot nang nitum chini lo ma Christian kalia tum ta la nang Charlie dundet tamelo Palok di kona tu, mana keca tu, halabang sohor. Yesus Kristo bangge ekstremis alida, posisi pura alang lipan kapai rest deti pura ketai ke. Amat Yesus Kristo adung damno. Nitum Roman atau pan teks kita memang pinang ne, pujo. Halabang sohor tu pilau, haladak jilok buat tunggu. Jilot ke ekstremis tum lo NSCNIM po son lo. Ha tum ke Jihudia tum kipu ke la Roman tum sinang cerai ke po Jihudia det la Roman tum han plung nang di ku ya. La si arlo ke do si hala tum ke setan Jilot po tu. Maccabees po tum da tu hala ta isyak group tu. Hala tum da pulo la Roman tum han plung nai. La si arlo ke do kami claim la tu. Kapiti la Roman Polton tum pan pe ni tum han kapiti la penye lang li tum pulo Roman tum pan teks tapi pe det nang pe yo ka jing wai la bang so NSCNIM tum son Roman man teks pe det ni amma la Yesus Kristo pan ka penep cek ya pan pulo ni tum Roman pan teks pi nai ma pinang ne Yesus Kristo ta ini pangpong menit kali dia jo Amat dia lah teksi tiap apa sana mereka kan. Peklang lawan mana nak salon ho. Alam coin lawan apa salon. Lagi Caesar, Caesar nak salon. Ani Caesar han pino. Opima Caesar na bostu Caesar han pino. Arna ma bostu arna han pino. Amat Yesus Kristus han penek long lede. Yesus Kristus ekstremis alida ku long lede. Asal. Amat hala Saint Paul hota la sonno. Teks pinang ni pulo, cetan ni pulo. Cetan lo. Cornelius ku alidar do Roman to Apolton. La ai system manda api bo la so. Thai ben si aplu. Son si bi. La pot si Saint Paul ke pulo. La government to phat nang tu son piri son kasedan la kam ke hindu claim nang ni ya la mang. Lasi pudam hala Roman chapter 13 hala. Lapen la zilot puge Yesus Kristo tumbang kahini ala sangho do bodi sangho bang indo do bang zilot lo. Simon zilot tu data kata do. Zilot mana zil jadi ekepre patriotic jadi Yehudi ring pek ni konon ini tumle epichal sia tum Karbia tu ring vek ni tribal tu ring vek ni itu melong le do vek ni ko itu ni pu hadi la sona tu ala zilot badak do inut bangke pangui kum ala bang krihiniam ma son do ala la anta do mute zilot ko do na tu lagi YouTube long lang ne zilot ko lang non umat ma zilot hala lang non zilot de ZEALOT zilot de zilot ko de tahu zilot tu dia tahu kipu lapen Maccabees kudu MACCABEES arko Maccabees long YouTube long lang kami hendak kekong ko
lagi hala hirhuyo pot si bang ro Saint Paul kaninje non bangi itu na puani non ke palok dikon aja tu ke itu EPCL si adu me bang ai hello kapre tuliram rong hang nang sini dun det na ko lama Jesus Kristus nang sini dun det na ko bang kali tuliram rong hang nang sini dun det na ko bang lapu ang non na jeplang ante ilitum ko pulo itum EPCL si itu hala palok dikon reverendum ka periason itum da pere nei man pere nang ni itum bangi itum mga pere nang nelo ahok alam si itum ning je nang po lapen claim nang po arnam ardom har height nang po Christian nang ta Christian nang net kalilo hong hari itum ta ardom height nang po la aron ban nang ardom height nang po athema itum pansi itum hane na pipir nang edong tip dia pansi la area ko atum bamun khatriya atum ke claim bamun khatriya atum non ka utilize ke mupen pulo orunodoi me lakpoti bai deu lai ho ante roma suge non ke orunodoi lakpoti bai deu ta enduno sitan lapen nang tum cher jordu nang nilu itum lapen nang joksi nang tum vote ta ki piji pulote lake nang tum det kasi jor lapen nang khay kasi jor do nakam puili tum than thek det nangi laan ni yesi ni lang tang ton ka dom